Est-ce que vous comprenez, hein? Mais si vous êtes dans le contexte de faire le mal pour tenter de foirer l'intérêt général, là c'est l'intérêt général de notre peuple. Vous allez nous rencontrer. Puisque vous avez décidé d'abord de créer la zizanie, vous êtes sorti du Conseil fédéral et vous voilà en public en train de pleurer. Le Conseil fédéral en tentant de culpabiliser les autres frères et sœurs qui ont tenté de protéger la maison familiale. Alors que vous étiez déjà sortis depuis ce temps-là. Vous étiez de mauvaise foi, vous les deux. Et encore, ce qui est encore très curieux, c'est que Alfred Makosso a bloqué tout le monde, incluant même celui qui était Sa Majesté avec lui. Il a bloqué personnellement. Mais c'est quoi cette volonté de bloquer celui qui est avec toi, qui travaille avec toi? Hein? C'est que vous avez décidé de tourner la page. Et encore, ce qui est grave, c'est qu'il va même dans tous les groupes, hein, dans tous les groupes où lui, il est administrateur. Il est en train de nous dégager partout. Mais c'est quoi cette haine-là? Hein? C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Mais d'abord, le manque d'amour pour vous-même d'abord. Vous n'aimez pas vous-même d'abord. C'est le manque d'amour envers ce peuple-là qui a trouvé là une opportunité de dire, mais là encore, il y a des volontaires qui veulent nous emmener vers une solution. Et vous rentrez, vous faites comme les autres. Comme vous avez toujours fait capoter tout. Mais dans le Malais, il y a un kotana. Moutin me tout là, venir. Kokoko, Kong d'Italie. Ben nous avons Kong d'Italie. Kokoko, Kong d'Italie. Il y a un Kong d'Italie. Ben nous voyons. Il y a un qui m'a ngolo, il y a un Kuba. Il y a un qui m'a bantu qui m'peve. Mais côte na Gambia. Moutindu. Mukunga kena kuizila mo yadi ye manyongo tweti didila tatanza mitoma kutuwa munkenda ye muluzolo lwaku wiza watu salisa mo yadi ye manyongo tweti didila tatanza mitoma kutuwa munkenda ye muluzolo lwaku weza watu salisa yaike mikunga ya nsikumusu ina bakongo dila menga mekudanda menga mekutsamuka mansanga sakena kubasika ina ba mama ina kebutaka bana mekutula mabongi ya bao na ntoto bakena kubikula nzambi mpungu mfumu ya bakongo. Mama ni nzambi ina ake kubumaka mwana na kati ya kivumu ndinga ke kuwakanaka. Ina mfumu ya bantu mekutuba bwabu yekantangu mukula mushikongo. Meno beno komase kuza kukotisa makitiketi ya beno ntima ya imbi. Beno kena lulendo ina ve. Beno kena ngolo ina ya ve. Ebena kutala kaka ntima ya imbi ntangu nyonso. Yai wapi mutindo ya bantu ya. Ben kanisa tebenge kulenda. Ba mama kuza kutubila betu yao. Ba jana kutuba meme. Hali ya betu salaka mbongi. Bina pembe kuma ya kubula ntulu. Betu mekutana betu metuba bo. Betu kesala mbongi. Ngemetuba bo. Betu kuza sala yao wa. Betu tuba. Jambu mosi ve. Betu kuza na ntima mosi na kusala yao kuna. Miya vana kabeti. Beto vana kavena bweso yena kusala yao. Hein? Beno kubakula. Ngila kubula ntulu ve. Gemekuwa. Beto banaka basinga ya depuis ntama. Si beto tala basinga ya beno. Beno tala YouTube. Beno yake na YouTube. Beno kontala. Bantu yu kwa kia kutsonama na singa ya 16,000. Me na singa ya beno. Beno ke ikuwa. Ha? Beno mekuwa. Samla iki babantu 16,000 kena kusa kutsonama. Samu tibake na kuwa ndinga mambo inakena usalama yake mambo ya ngolo ya bobote inakena kubenda bantu si bantu kana kuza na benove saba na kutana tima ya mote kuna ve tangu ni tangu kaka kusoba beno kwa na mwaki bende beno kusoba yai wapi mtindo ya bantu yai bala yai ya kile mambo ya kukuba baka na sato ya kusala ya mtindo bake bula ka ballon. Ben me kulosa ballon, ben me kubaka ben me kulosa ballon. Ve,
ya bete na kutuba yai ki mutindo inave bete kuza kumanisa yao imeni mambo kia kukuba me bete kuza kutuba na makoso ina maana kutuba makoso ya tano ngeke munu me kutuba yao na nkumu ya munu mwesi federation yanga nave munu pongi mfumu mtoto ya Ludima me kuza kutuba ngeke diaka mfumu ya Luango ve ngeme kusola nzila ya mitantu ngeme kusola nzila ya kuvedisa kutula tombe na kati ya babantu kukabula babantu ngeke diaka mfumu ve mfumu ni mutindo ni kutala ni wakana ndinga ya zinga mfumu ya kukuba beno tala tata lera ngizonza bakala ya kukuba ya ngana kutuba do pintama ngana kutuba ndinga kana kusoba ve bakala kema naka ni mutindo yina ngemetuba ti muke mfumu ya dikanda mfumu mtoto muke nwana bantoto ina baki tuba bukulu vandu me yakele iki bukulu vandu unangua yakele veti ngeme kusoba ngeme setula ntima embi ngeme setula koma sisa kumwangisa ina ngeme basisa ndinga ngeme koma sisa kubenda ndinga na kunata vwanzi ina ke bandiatulu ya mutantu ina kele bandiatulu ya mutantu ina ke bandiatulu ya nkadi ya mpemba ina kele bandiatulu ya nkadi ya mpemba ina kele nkondolo ya zola ina kele nkondolo ya zola yake ni mutindo ina bale na kote ya bao na bankesi ya bao zulu ke kubwave muko kutubila bao na mantwala ya beno na mantwala ya bantu nyos yake le mboteve mao bagana kusala ebetu beno kutala betu ke betu sui bakena kona kunwana samutina bao ya banaka tibetu kuza kufua bao na mantwala ya beno ngati batu abetu mekutala abetu mekubenda mpangala abetu mekubenda Luango abetu mekuzenga maboko nyonso yai makanda yanga na ya tata nzambi bakongo kena menga ya ndalu ya bamvumu bantu yanga na ina bametuba mu kiadi ya manyongo totidila tata nzambi toma kutuwa munkenda ye muluzolo lwaku weza watu sadisa ina kele mambo ya kukuba na ntangu ya ntama ina batata ya beto ba mama ya beto mekukota na kudila ina baki kubikula bibulu ya nsisi mekubasika kena kunwana na kibende mosi na bao baina kuenaka na nzile ya kufua ke vumbuka na bandiambu kena kunwana na bao samuti mukuyu mpeve ya imbi mekukota na bwala yake vana kani mutindo yina beno na kutala bapongi kaka mwa bantu ya fieti o pongi betu mesolo na yani ya kele mambo ya nene na kimpeve beno na kubakula ve quoi pétition metu ba iki que dit donc la pétition on va donc aller lire la pétition. Je veux le mettre là pour ne pas vous donner le dos, pour simplement le lire rapidement. Je veux le lire rapidement. Cette pétition que Alfred Makosso a appelé aux frères d'Afrique à signer. Et qu'aujourd'hui, il veut tenter dans sa trahison de faire passer ça pour erreur. Ça dit quoi? Ah ben non. L'unité de Congo, un nouveau agenda vers la création de la Fédération Congo, notre pays. Maintenant, ils veulent nous donner des définitions des pays là-bas. Le parcours des Congo nous a conduits